bay ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu character study somruk le pakhat na Epaphrodita Chanchin ti kan zirin kan ngai thadon ani he thu hi lalpanen kanin polna atan kan lo mangle theu don nia masain Philippi bungli chang som le parit thu hi lo ngai thale masa ila nima sela engkim kaneya kanga ani Epaphrodita kuta in thil mithom te chu kalo mu a kaphui suita chung chu englo rim tui rim in thoi na chan tlak pathian lom zong ani lalpana thu malsom ro se amen thilpe karong bol na hi pathian tan rim tui pathian lom zong ani ti thu ani kan hnunga khan November ni somni pakua tu ka khanin tirko pola rong bol na a akut ke amhan rotangkai tak Epaphrodita Chanchin zir ho tura rotna aron luta ngen na kan ti theizo kang chu tunlai chu ka boy dewa wangin kahan inbot sai mai theilawa kahan ngoi dewa tukina hian Vawiin nun kong Hruaitu atan kan zir ho don ani Epaphrodita hi a Greek minga chuan Epaphroditos tiani a mizo tong chuan mel tha ti te ngai no be ti na te ani tunlai tong kam takin a ming hi han phu don ta ila kan milar then khat fu chiang te a kan ti ang deuh te lal du oma ti te po hianin a om zia a phok chuak zo tho ome Epaphrodita hi Bible mun ni Philippi bung ni chang som ni pangale bung li chang som pasaria a ming hi kan mu a ahun laya pola rong bol pui pui mo takani kan Bible a Chanchin tam tak mu tur om lem lo na a the ang anga han zir chian ta ka chuan anun du om na hi atamin ahluem e mani a Chanchin le thilti ami zia le ni phung kan mu phak chin chu hetiang hiani Philippi kho a cheng ani a Christian thattak ani Philippi hi manlai huna Macedonia ram kho pui ani a tunlaya hi chuan Greece marlam chan achang to a kho pui hlun le poimo takani a Chanchin kan mu danin Philippi kho le ko ran ho zinga za kai pha kani a ko rana thuril tu le Philippi ko ran ai o a ola amamo thilpek manga han phu hruk tura ko ran ho ten an tir ani a rongbol na pola rongbol na phung bom tu le kan tu le ngai sak tu thatak ani ti in a Chanchin kan mu ani edi somruk pakhat le somruk pathum in karvela rom kho puya polan ronga bolai khan Philippi ko ran ho te hian pola hian tlak cham ani lavin amamo petuatan Epaphrodita hi antir wang ani khati hun lai khan Philippi le romin karhlat zong kha amelin mel zariat le mel sang khat zathum in karvel ni in an soya ake emang zong chuan ke em sang khat zan hi somriat pasari point pali pasari pangale ke em sang hi somkwa pani point pakhat pali pasari velaya hlani a anhun lai khan Philippi atanga rom khuwa thleng tur hian cholka ruk chuang kalna nan mamo thinani chutiang anga hla chuan Epaphrodita hian pola mamo thilpek han phuruk turin a han pan wang mayani a hla hle mai tiro u anhun laya in kalpo na man ruwa ala changkan lo turzia kan thre thiamang tunlai angin lir thei omlo sangong seite sabeng tungte ani ngot lo chuan man rodang vak a omlo wang ke ani ber mai ome ti chuan rom a han thlen nu chuan Epaphrodita hi a han dam lo ta hlau maya adam lo chu alo na riu ani thi ngamina na kan tiang hian a han serious view mayani Philippi bung ni chang som ni pasaria hian thi chhonga na zong ani ngei taka nima sela pathian ni nani chu akhonga ya tin ani chang ni lovin lungai chunga lungai le zual na kanei lo nan ke mikhongai ani form boke ti in asoyani
lalpa mi te thlarau mun khat changa ring tu nun kong an zo ho na hian thilmu nom tam taka om thina chung zinga thilmu nom tak chu anin ngai nat na te anin thlak hlel na te an rit phur anin phur chok ton na te le an tuar na anin tuar pui tak tak na te satlia lo takanin tuar pui na te hi ani thina ni thuro pui deuh mai Philippi bung ni chang som ni paruka hian kan la mut sevani ti hian in ziak ang hian ka han chiar le kher ange ani chuan in za in angai em si cheu a ana ti in lo hriat awangin na satakin alungai boka ti na ziak ani chu avan ro pui em Epaphrodita hian aloi na tual chung ko ran angai aningot lova ana ti an hriat awangin hreom ati telani chu arhisel lo na awanga ama mangaya an rilru ati hreom awanga ko ran hotel laka ain tharun na thuani a arilru a hreom ati hial zok ani chutiang tak chuan ring tu te kha anin ngai na in anin ngai sak thina ko ran masa ami te hi an nu na moi lutuka anin polo chau ni hianin ka hriania mole ma se ami te tong trai na le ngai sak na awangin Epaphrodita hi alodam chu vele ta a pola rong bol na ahan pui zui ta nge a engemaw chen acham tabok ani ti chuan Philippi bung ni chang som ni parial le chang som thum inkar chowa hianin Epaphrodita hi an mu le huna an lom theina tur le ama pola ero chu khohar taka a om tur thu chiang takin ama pola alungai athat nem theina turin a ho tir man mo ta deuh devani ti kan mu a helaya kan mu chu ko ran hawin Epaphrodita ngai to sia pola hian thalel le ma sela aman lungai le reom khohar tur don ma sela chumi huam chuan ko ran ho te jok mangai na wangin man mo takin Epaphrodita hi atir hongani mani in phatsan kan ti nun akha an keng tha em zel mai hi atak hian Bible thu hian nun pui thina hei hi aro pui lai chuani chuti chuan ti hian chang som hi pakuana a polan aziak zui zela ani hi hlim takin lalpa a chuan lolom ulangin hetiang mi hi ngai hlu ro u a han ti le ta avan moi em he thu hi ngai hlut tur dik kan value systema kan khung tur zinga poimo ber ani ti kha helaya hian fuina moi tak kanan mule ta ani ti chuan Philippi bung ni chang som thum a chang to bera hian pola rong bol na a mitangkai em Epaphrodita chung chang a soina a khar na le Philippi tol chung ko ron ho hena alom thu soina thu kan muzia in mi chom dol na tlin bak chu chun zop nan thi don lova bein Christian na tho na awangin thi chongin alo om ta sia ti in a han soya atira kan chirta kan khan engkim kaneya kanga ani Epaphrodita kuta in thil mi thom te chu kalo mu a ka phui suita chung chu englo rim tui rim in thoina chan tlak pathian lom zong ani ati ang khan kongtin renga pola hian Philippi ko ran ho tele an ai o Epaphrodita chunga hian lom thu asoya athutlang akom felta ani kakha Epaphrodita Chanchin a ming phei chu mun nia chau kan huna a Chanchin kan han mu the ni a anuna changa kan zir tur kan nuna kan laklu tur kong thum hetiang hian lo NG le ta ila ama sabira chuan Epaphrodita in pek na hi kan tan ain ton tlak mani kan soita kan khan Epaphrodita tan hian hetianga lam hlalu tuka patling han in tir chu ama mimaltan hlok na a om hau lova ha rim tong na bak engma atan hlok na om lem lo ama ero chu athanem ngai na le in pek na hi pathian ram tan lalpa chi hlo polatan ani hei hi sap hawin selfless service anti khani a mani nu na hial thap ngama pathian rong bol tu te anuna angai lut na le ada poimo na hi tunlai khowela tan chuan zirlai lian tak atlingin ka hria mani in mangai anuama olsam asam khai zong
kan zon thiam em to na khovela hian Epaphrodita in pek na nun hi kongtin renga kan tan min chou chuak tu ni sela alomom hle ang adot le chuan anunatlom ti hi ani ka o ngoi la yani helai thu hi anunatloma mi te ngai na ta hlo a adam lo thu maya po ko ran ho an mang ang dera ko ran ho inan mangai na an lainat na an ngai nat na te an khongai na thinglung te hi avan mu nom angai nomani tiro u hetiang nun hi mi atne em thina tlom na hian mi thinlung a khoi cheol bera a hlu berani ti hi vena hian thethar le ila Epaphrodita nuna atlom na hi kantan a enton tlaka anun hi izir vete ang u ato bera chuan thilpek rongbol na poimo na kan mu ani pola rongbol na hian Philippi ko ran le mi pui te hian telve an du tlata tharau lam thilani ti an man fu ani ti achianga an ai o in Epaphrodita an tir hialani chuwangin pola rongbol na hian ama pola chau alang theilawa arongbol na athilpe ka telve du Philippi ho hi an lang zelani tunlaya pathian ram rong kan bol ho na a thilpek hi akipui poimo ani a suinom thei tak po ani lo thilpek suinom na atam ta le mai ama ero chu heti hian a mor kan bokang ko ran tiek tira tang to khan Vawiin thlengin lalpan amal som na ami te min vura chumi atanga soma pakhat chu ami te na hne na kan pek le ta ama ina ati thei ring kha akhongai na changtu ami te kal tlanga tho adu awangin pathian ram chanchin thathi lalpan kan kuta ada awangin thilpek manga rong kan bol zel anga yani achanchin thil zel hi lalpan adua chumi tur chuan kan kova amo phurna ngata chuwangin tharau thianghlim na tho kalmek pathian ram zau zel le ami te kal tlanga aram zau na tur lalpa na thoa hian thilpek mangin ringtu ten telve na rem chang kan neya chu lo soi nom emo lo ti that du lo hi tu banan tuar don lo pathian ramina tuaranga kan tharau nun po ina tuarang lalpa laka kan mo phurna hlen chuakin arong bol tu ti tak zeta arong bol tu te po itong trai sakze lang u lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trai ang u lalpa chungnung bermin mangai tu December damte in min lo ruai kai le ta a inena lom thu kan ron soye kan nun na hilal pa secondly lek po pot sei theilo te kan ni a chuwang chon Vawiin thleng maya nungdam te jinga kan la tel vele ikhong ai na changtu te jinga kan la tel ve hi van nei kan in ti alom thu kan ron soyani khongai takin tukena hian I thu kan zirtak ang khan Epaphrodita Chanchin le anuna tanga zirtur kan mu te kha kan thinlunga nangin chiangin min tu nge sakla kan nun hi lalpa nangin ithu mangin min thom phuila min che moila min bot seila min polang che venile ngin kan hun le kan nun kong te min hruaila min chandam tu kan lalpa isuam mingin kan dile amen lalpan malsom theu chewro se nilen dom le vek ule